enanseme mu akwaba na woche yedi nkomo pa na eyemede nkomo no ko na wieye no ye wohia ne sa wokwa check no wokwa check no test no ne yeso wo bi aduro free wo ho so kokoye kokoye wo ye no nkwa na wo bi a aduro free no e wo ho ye ne doctor mu akudua ene ya fa ne mre pa wo UGMC nti bibia nkomo ye die ha wadwe na oba ai na dawo mo be bo pa no ahwo dog ye nase ye mu akwaba ana ha ye de referral de ba ho there be say there will be a team me ba ama ha building ne mo ma ne fe ne mo bra na enye hu ba ha nimdufo no wa ha no munya bre emfamo ye nase na wotwe waboa ye mpa boni nyina tofa na fe ye hwe prevention enti ye ka hepatitis C virus and wasem na de kan ne se omotai sai brebo pa ne ya kan bio ne se mo anu ba mu a wo de wonhu ensunsan so obi e na di se mo anaba mu nanso no mu wo mu no mo sai brebo no ya won ba sai brebo no abedru ba bi no na brebo ne ntimi nya adwuma so anya liver cirrhosis ana liver failure ana se on betim de cancer aba be to brebo no enti se one check ya mo hu se wo mo ne bia it is a hypertension diabetes wo hu se mo ne bi wo ho nanso wo mo sai brebo no ebe yi na di no ya ofu be ya kese wo na se betatai wani su be ya yellow be hu se bibi da wo yam o fon wintimi ni di wo fi moja no na che se o ma sai brebo no amana akwa akiri nti se check na se hu ni ntama ebetimi asi sa ensunsan so ya mabubo ano nti yenhwe prevention and am say fa emoja mu once hepatitis C there you need vaccine ya ye de prevent no vaccine no nti de hia ne say bebo ye ho ban say de be ne de vaccine be no vaccine wo na C ne vaccine na na yare ba ko different ade sentini acheche atwa mu A B C D bia ne ekwan a efa so ba ti C ne de vaccine C no mo ho ahomete on say the nti chance o mo multiply tentem o mo multiply no mo change nti bia na obaye vaccine e de atia we the next time no change vaccine no enya adwuma bioma no nti na ama ho yeni you know nti enam se enam emoja mu de ene ye betimi aboye ho ban se de be ya se de mekan ne de si won share obi ne de onkofo obi toothbrush obi blade ni ade onkofo obi blade o ayi obeyo procedure bia obekọ ba bia won betimi ahokoro instruments no hu yie se de be ya circumcision and a tribal marks tattoos they nipa bebre ye tattoo unhu baby o eye efri yes sir ebetimi aboye ho ban we dey facha me na me fam apemfo yi fam apemfo no mu bi ko hospital ye check o mo say ne ka ho yes o mo hepatitis B ebe ni aja o mo sa apemfo nyimo a B na okay ne ye ka si ho asem ebe apemfo betimi anya si ne bi once dey tie ne say anka ese etimi check B ni a check C apemfo ni nyina o se etimi check B ni a check B ne pe ba ha de B no nkwa na ye check but wahu zo mo check HIV e ma apemfo ba wo hwe prevalence of HIV e wo country mu hanoma e wo de compare hepatitis C hepatitis C no ye be 5 times more than HIV ya de na check HIV ni check hepatitis C ada na check hepatitis B ni check hepatitis C and na wa kan de emse mpemfo beteli atoso but wo mo ko apemfo no wo mo check na say you positive de here so on be refer de akọ gastroenterologist enya ye hwe brabo mu ene ensumu yade no ye be hu kwan ya ye do on be ba ye do on be fa so ye be mo aduro ya so mu hia on be fa to onyim kro betimi anomo hepatitis C aduro ni de onyima ye mfa ma wo but obu wi a ye de aduro no e be no akra na se obewo na afa akra nim na me kan so mo ntanya wo mo tanya e fa akra num ye wo mo bi a wada yafunum no na wo mo ye procedure bi ama akra no e wa yafunum eno obetimi anya ti no sa ye wo akra no ye ma na duro bi na prevent no ye ma na duro bi a si no ye ma na duro bi a said the make cancer normal delivery no de ya na e ma enkra no entanya ba bi ne nam no de vaccine wo ho no and say opemfo no kura onyim nyina o aduro ho a ono betimi afa said the be ya akra no enya bi ne wada o me fonsia na wo chiwa ya de
Dr. Mwakudiana yene di nkomo ma yemu hyehyɛ apemfo ne titio okɔ na tese na wo bi enkosu emema ne jeja wom because they be nyesanity okɔ hospital a doctor fo yi wo ho mbehwe no ama bibia ye kama fasedama endpoint homeopathic clinic wo yare nko a wo frɛ no a obejo so 0244867068 friend no ko check infections no any hepatitis ayeka ho asem ko na ko check hwe ebi ni mu a okodu akobo de ye wo ho pane no abo de eni ho pane nso ayesa okoye viral load ne ehu ne dodo ne ade waje ho aduru na ne una okɔ wani mu ye da se na wo hwe besimu se won kwane ahoden afia amankwa atamakro ebesehia bida team ni nyina se editor Gina Nyamishaw ebesehia